دم باش تماشاوان هجا جشن رمضاني و پیروز دکن خلک کنو جی پروگرامی هفیوینا ارکیم جرام ایروجیل سرویکیه کو اف چند روزن پارتیا اکتیا دموکراتیک پیدی و دستگاه بسروی و لیدوان تون درباری پیشمرگی روجاوای کردستانی دیدن هر وهاجی لشکریا نچارجی جارا کدن در خستنا هولی و دست بگرتنا سرکردیان و سرکردی پارتیا دموکرات کردستان سوریا حسن رمزی لباجار قامشلو کرناج بو ویم جارجی و هن جبو وی پرسی هم پرسندجی من باندریا بریس خالد علی اندامی کمیته روشکار یا پارتیا دموکرات کردستان سوریا بریس تو بخیراتی سپاس همو جشنواجی پیروز بن و جشن مالبات شهیدان و همو بریندار و گرتی سیاسی مجی یه بزا وارزگاری خازا کردی کردستانی پیروز دکنن باش امیش دست بگرتنا بریس حسن رمزی اندامی کمیته نوندیا پارتیا و افگرتن دوید میده دکه برجواندیا کی و مبست یانجی ارمانجا پیدی دوید میده جی چی راستی نه یعنی تشتکی یا یکمه یعنی چه بو بویاره کی تازه چه بو حتی مبکاری بویرنگی بشه و نه داوی چه به یعنی لبر مثلا پارتیا پیاده و رخصتنه لسر پکه که بگشتیجی یعنی ایدئولوژی کلیا واهی تکلیه ده یعنی لا یعنی جغینی وای ایدئولوژی قبول نکنه یعنی اوا هرچی دوی چارچوبه ده لبر لگروپن بری نهاجی هاتنه گرتن هاتنه اشکنجه کرن یه حواله ما فاوا بگشتیج یعنی ناکوی ده برجواندیا گلی کرده ناکوی برجواندیا کیسا کرد روجاوای کردستان ده و نافچه ده بگشتی یعنی اوا هرچی پیوسته لیوگرک چه به او لیوگرک الخواد چکن یعنی فشارک لسروات چه به لبر نتشتای کمی حتام دعوه کاری الواب کن هزکی وکی پیاده هزکی ایرو عسکری نافچه کی مزند کنترل اویده یعنی وقتی او نافچه نبوی هزی بی اف رفتار دکن اف رفتاره هجی دفگرن دمیجوی سیاسی و بزود نویده یعنی و بزاوی ده یعنی او هر سر تندروی اف تشتها وکو کلتوره کیش خواره بکارا آنیا و تیده ایش دکی اوا هجی یعنی ضرره کی هری مازن هم دکینه پرسکری که کردی هم حتی دکینه پیادیجی ایروکی دراگیاندن دنیای ده هزکی عسکری های بسروی وکو هزکی با بریتی داعش دکی به پیشمرکار هز یکمد نافچه ده تجی داعش شر دکم اف رفتاری وها دکوی یعنی خدمت تفکر کردینا که پرسکری که کردینا که پارتی سیاسی کردن نه پارتیا ما و نه حتی پارتی اف رفتار جی گری یعنی او کسی مجیه و طنک هی مجیه و یه دیوار برلین ساغ هی بوی کلتوری ایج دکن او خدمت آواجی ناکن و کسی بامبری خواه قبول نکن یعنی و افاهجی مخابن داخل کی رشه یعنی او داخل پیوسته نه به ما و پیادش به هزن کردستانی جی همو به فشار تداخل بکن هم تایبت یه باشور و یه باکرجی لبر فشار و حتی قندیل جی بکارن تا انو حد کیش وردین یان پیمانه کی دین اف پیمانه ها انو دزدریجی کردال سر کردات لای سیاسی ده تو نبیده باشه لحسك جي مدي بيج زلامكي تمن مزن امريكي الصالي لقال كوري خو بنافي اسعد ياسين هذا كردن يعني حتى تش استي بهديك جاي تش حتى قوفان كرياران در حقي زلامكي مزن جبري سر كرديان نه يعني او كريار حتى شاستي او يعني مسألة ايديولوژي كان ها مجبرين ها قوتي مسألتنا مستوي انه هيزك سياسي بترى مختلف يا انسانك مظنه بتشوكا نيره مية اف مشكلتنا بس انه هيزك يعني رفتارك ايديولوژيك ملي ايديولوژي ده ترى نه متفقه تشورت بيني حق انه كسي توي بكوجي توي تيرور بكي توي زندان بكي تو افتشتا همي هنا يعني افتشتا هاجي ده كلتور تايبت ريخستني سر بكا كده يعني اشكرا يعني دامزراندن ده حتى ايرو يعني ابا هاتشكينا غريبه مسألة چيه مسألة بروبلما جدر كتي بروبلم انه ابا غير من بيادي بنيرن روجاوي كردستان ده ته ما هنگينا برا هز سياسي ده تونه يعني إيرو هجر اتفاقك سياسي هبا اتفاقك سياسي نابرا هزن مثلا أنا كسي وهزن تفدمي هجر اتفاقك سياسي هبا هنجي متكاري في تشتها كيم بكيجي يعني كنترول بكي بفي رنجي نها هاي برنجي هاي دك شمسر هنا دو قطب هنا يجدك هنا أو هر دو قطب جي بسياسة في رنجيها في كالتوري هاي بكا كسر هاتي أفاكرن
او مثلا هاوین پیاده به هاتی چکرنه وی رفتار دکی نه تشتکی تازه اما هم که توافق کی سیاسی هبا مثلا مرجعیه کردی مثلا هات گاون هات ناویدن او بردوام کرد بیان اتفاق هولری بو هولری دو بو دوک بو افتش تا وقتی به جهاد بان کردن هنگی مودکاری بجی بنگه قانونی یا سایت جرت هات دانین توی قانون دجی توافق چدی بنا برای حزب سیاسی ده توی حزب سیاسی ده تقدر تکرن ایرو خالق دیتر خوازم اضافه کنم جبر او توافق تنه ایرو مثلا ديفاكتو سلطه امر الواقع او سلطه امر الواقع آسایش و هنا حزب عسكري هنا او حزب عسكري اداره و دورت که خود بینی امر که مطلق ده وقتی خود بینی امر او حقيقه خو بس قالوا او حقيقه دای خو راست حق روايه انا روايه نروايه لبر شريكه كي ترها او شريكاتي تيدا مخابن حتى ايرو جيبه جنبي وافاهجي مسألة نخوشيا وخرابيا ونل هزك السياسي تفجري وكم مثلا بين بدكاسيت تفجري يعني انا كاسيت بقشتي لبرسا كردي لروج افاي كردستاني ده تاثير ديك باش ام دكارم بيجن ايروجي عندما كوميتي هرميه منطقي البشري حسكي بناوي خلف ياسين جارجن ما بس بارتي تانية يعني شو بارتي تاني شو بارتي ديمقراطية كردستان السوري عند فيدا ميدا باوريام ده يعني انها فيدا ميدا مثلا بارتي وكو هذا كي سركه مثلا انا كسيدات خويا كرن يعني بارت مثلا دروجا سياسي ده السوري ده ليد نهر دو چمسل هنا براستي چمسلك بككه وهيزن للسروينه يعني بكاكا تشيا بياده يرو هيزي ديتر مثلا يكيتين اجتماع بيشغيريا وقت او همو مثلا شمسره كان شمسره كيتر هي شمسره انا كسي او شمسره جي سركردياتي بدا كسي دكي تايبت جريدن بارتي ديمقراطي كردستان براوندياي بي يعني افردو هيزي سركي حتى كردستاني خويا دكن او فيكي يعني او هيزكي وكو هيزكي تشب كردي مثلا جريداي بكاكي و غوران و بيكيتي و بشكل دیتر هزکی نتوی کردی اوجی گریدای به پارتی دموکراتی کردستان و پارتی دیتر سر و پارچه تری کردستان و فالبروی ناکوکی بهتر تین خویا کرن هگر هوا نافبرا واچم سرادت خویا کرن یعنی هگر یه دیتر دجی بی دیتر جی نه انو گرتنی واچی نابن یعنی ایشان ناچی ناب همو پارتی دی سیاسی دانی کسی ده گرتی واچی بونه تعدایل وهاتی گرت بس انو هم بفریا و ده مثلا وکو پدا کسی مثلا بلکه همیجی ها کارکی و ها او بهتر برچاف پگاکیت خوازه و به ایشینید وی آوایی ده یعنی باشه تدبینون دست نوا پیدی ده هن دوام مجاری وصاده شوال بيشن بيسر كردي بيقرن وصاب كنج في بارتي خودی ما مستبهتر يعني نائرو حالا ناف سیاسی سوری ده يعني دستوردان درکی تده هنت ده يعني وی بس کلام لیب نرنه مثلا پیاده وكو ريخستن كي عسكريه ريخستن كي كلكي تونده يعني او ريخستن دز كاري تيدا وازي دنا هكا دز كاري هبنجي او دز كاري بموافقه نبس سلوكاتيا بيادي يعني باريكنا قنديل تيكرني اگر حبيت هذا نه انه هركي بسريع خد كاري بكجبر تيدا ريخستنك حتى ريخستنا سياسي تيدا ريخستنك عسكريه او ريخستنا عسكري جي يعني كسي تجاوزي بكيت اذا كسي غلطيه بكي سزايب برجرانه يعني نوك حاله سياسي بارتي تردنا يعني افا هالبروي مسائل هجر خروقاتها باعتبارنا بخروقات او خروقات الجمع هي اختي امر اثنين الخروقات او بشكل سياستها او بيدن نشاندن ده يعني في اول يعني نش برخوفت كم فيكي نا او توافق يعني اگر توافق او ايرو مثلا ايرو پیاده مثلا دوی مرخونه بود ايرو قيناغه كنيره در باز دو سوري ده مثلا قيناغه بريده مثلا مثلا توافق نافبراوي نظام ده هو يعني قال قافت ايرو تناغمك نافبراوي امريكا ده يعني همي مساجن دين يعني افتشتها بلكي باشكري نابجن بس البراتيك ده خويانه ايرو ده يعني ايرو شري حسك انها مثلا بيشان هات بحث جيكر يعني انها ايرو سي شمسر حسك ده هنا او شمسر هر يكي تخوازه زور دو شمسر سركينم كارن بيشن وكو ريجيم وامريكا ودو شمسر دي جهنه داعش وبيده يعني پیاده الوده پیاده و که ایرو کرتا یا نصیبه یا خورده دیده نظام تخوازه مثلا پیاده به کار بینی جبو عرض شواره ورگیره امریکا جد خوازه و کار بینه شر داعش دجی و کنترل دورجی بخی دسته بده یعنی نها مثلا پیاده و دسته وردانی ام بحث دکن کاری لهستوکه کی باش یعنی حتی نها مثلا
هم بالريجيم رابكي هم بأمريكا رابكي بس مخابن كأمل كورن يعني أمل كورن يعني حتى أنها مثلا أم في تقييم الدنيا مثلا بيادا افشاره هکریه پیاده کاریه مثلا تستیوردان تدک قرطنا دکی پیوندی و امریکا رهنه بروسیا رهنه حتی جرب داعش را بحث دکن هي مسائل تجارتي وها يعني او دش اساس خود وکو حزبکی اکتیف يعني براغماتيه قالك يعني چه فايده ويت كردها بيت كاري رنگ خو بكوري برئيس فيدا بارتي يانش فيدا كردان أنا فايدة أيديولوژيكا خلت نير يعني أو تدن ها مثلا إيرو هر بارتيكي سياسي مثلا برانكي خلت شتات نير يعني أوجي وقتين إيرو بيجي سركفتي كه سركفتي كور تيوري سياسي أو بينش خلاص سركفتنك ده يعني باش أمور سر أنا كسي داخل يعني قدر خست أو داخلني أنا كسي درباري قرطنا سركردي بدا كسي وقرطنا ولاتي ابن أبي أسعد ياسين وتشاو داخل يعني خلي مسألة يعني از يعني نتشوا مديت تذكرن بيجم يعني قالوا داخويانين برصفة وارفتاره يعني أف برسيارة ما ظنه يعني إيرو أم بدا كسي مثلا عفوا أنا كسي يعني هر رفتاره كي تقام أظن بيشقا كتشك شبه يعني هلوستاوية هل يبرن داخويانية نيكو أزورم نقاش بكم دكا أف داخوياني تنده يعني نتنده أف جم براستی اگر ام لیب نیرن ام بیشن ام ایرود روش کیدن ام دعوا آزادی کردستان دکن نه مقبوله برایم ام مجبور ریوگرین الخواچه یعنی تایبت نه پیش امش کنگر در کردنش کنگر یعنی کس یعنی عیب انا کسی نیکا بجد نه بیشن بیانتنه بس دوی رفتاری عملی هم جبو چه خاطر جبو چه خاطرشندانک تنه جبو چه اعتصامک تنه جبو چه مثلا تفکر سیاسی کاری بانبری رژیم بعض بسکنه نکاری لبر مثلا دیفاکتو اكيد در بسکنه یعنی جبو چه يعني إيرو وقت أنا كسيت بيجي از مثلا از بديلك سياسي ما از يعني تقريبا على الأقل وقت قوتنا سياسي شبه بيجي از خازم ديفاكتو هاتي شكل ده نيفي تبدأ ميراب كمان طيب شما خوا دي هفالي خوا نابيني نجبر أو هفالي هاتي قرطن بدا كسي كي ببلاو يعني بلا نه پارتی سیاسی ده بس خلق جوی گلی به وقت ایرو اف گله ها اگر اف انجمانه ها خلی خودی نبینی یل چه خودی درکه یعنی البنده چه ما يعني إيرو مدكو صالوني وق بو كونغري باش كتا إنه قالك تشت هنا خللت ده هنا الراس ببني سر هف دورن بس أنت بقرن هالوست بشتي كونغرتا إن شاء الله استجبالي كونغر خراب ترن برز بشتي نابري برسا قالوا دما داخوانيا هاتيه براندن يانا بشتي نابري جاركدن تفكرن بل تماشاغان هجا نابرك كرد جاركدن لو بنتر دوباره اسلاف تماشاوان هجا ودگرن علی میوانی خبر خالد علی اندامی کمیته روشکار یا پارتی دموکرات کردستان سوریا برز بریانا برج ما بحث وی کرد جگور لگور و ما شتا فهم کریان جتی گشتن کدما داخوانیات شویه بسرکتیه براستیه یک راسته یعنی این داخوانی این وقت جو داخوانی ایدی بس نش داخوانی یار خوبیشاندان نها پیوسته بريان هاجي خو بيشاندان بريار هات الدارخسن لهات راوستاندن سدما في كي تشي راوستاندنا فان خو بيشاندان جبو تشي يعني بريار جديج انا كسي درناك هم راستي هنا مسألة نها افتشتيان بحثي ما قالن بشن داخواني يعني خو بيشاندان اف ميكانيزم يعني مسألة مشكلة بروجي ده مشكلة نت ميكانيزم هذا مشكلة يرو بروجي كبروجي ما تشيكو بروجي ما وكو انا كسي تشي کنگره ماشی بو همش کنگر در کتن که کوسری کنگری کاچ پروژه ما چه خطیوی اشکره کرنه پروبلم دور ده لی داخوانیا وی جارینه اوکی آبریه گله گوتنین تند براستی دید هنه یعنی درباری زنیه ما مثلا ایرو ام استراتژیک اگر ام لیبنیرنش کنگر جبری نهاجی خطا نتوی گشتید و ایرو سه چهار خطی سرکینه شر براکوجی تونه خدکی سور الجمع یکی تیا کرده هبه توافقه هبه
قالوا اف خطي هاي ناصر ايش دكنا اف خد ولا تفعيل كر اف خطي بشا ولا تفعيل كرن يعني ايرو نها مثلا ازي بجم تنده يعني مثلا بيانك تشقات تند او تند بيناوي يبكى بتشاليت ده بهله انه او ناكو كي من طرف ديتر كورتر ببن بامبري من چه حاضري كريه حتى يعني از حاضري صدام اكيد كمان لفكتنا كيف كم حتى مثلا ام افتراض بكنا من جبوي چه حاضري كريه بامبري و ايرو کا وقتی ام دگرن نقط خلک خوای سره که وقتی بجن خوینا کردا و اوای تونه به مثلا بکارن حتی بکارن دوی خوینا غیده توافقه کی کردی ها بجبر ایرو اگر عمله بنرن انه داخوازا مکرو داخوازا ما داخوازا کی وکی برادری میتر چپ انه ام خوازن دموکراتیت چه کنه یا نه تو دموکراتی خواسری چه یا ان خوازن است ما فکینه توی کردی دست بینه اگر ما في نتوي كرديت خوازنا ما في نتوي كرديت في قوينا غيدا دبي حمو اطراف ام بكارن قدر الامكان بباشترين رنگ ام حمي بكارن بهافدور اي شكل بكن ام قافكي وي تثبيت بكن مثلا نتوي تثبيت ببو مقاري ام بجي بينن بچ اسبين بشتي وي او ناكوكين ايديولوجي يان ي طبقي ام كارن بشتي ولا چاره سر بكن باوريام بس كا قالوا امنها مثلا قالك هفال هنا مثلا مواد بيني وشرط تيبت ملي ما يديتر مثلا ملي ما يتر چكي والدستيوانه هر کی دفع ويلنگي ولا دفع الشرعي لددن يعني دفع الشرعي برجوان دي كده يعني يا ديتر امير الشر بكن باش من هذا كفن ام تفدم ام الشر بكن ام بيادي ام الشر بكن اف شرع قاسي بردوام بك تاليه بشرع چيه اي متنه بكن او قلكي شاشن بجنا متنه بكن نتفدم نبياده نكزت كاري خطا نتويت سوري ده خلاص بك يعني كرسان اسوي ونأمت كارن واخلاص كنا مش واقع كذبين فيشي بصان نها ام نكان بجن ام يكنجي ام يكيتي كيجيبكن بس ام كان توافقك يبكن قالك تشان ام كان سلبكن هفتو يعني اسكارم فقرم تشتك شيبو بلكي قناغه ظرف موضوعي دمينا وكيبي دما مثلا صالح مسلم ودكتور عبد الحكيم بشار للطهراني هفتو رنشت توافق الورجيبو يعني بلكي دمنها سر در باصبه بس دفي اعاده الصياغه جرجيبي يعني ايروش مره ام شقة خلافة ما تفدى مهبه شيا ما بيادها به صراع ما أساسي بنظام ره نه بنظام بتجمنه تفجر كردي ره يرو داعش نظام افتج من ما يسركينه باراستنا قلمه باراسترا جغرافيا ما افاكرنا ستاتوي كي ما في كردي ده يعني اف تحدي سركينه تحدي سركيده باور دغ هكر تبدا مره بكيره بتقاطعات ما قال كي بهترن شناكو كي ما بهف دوره ديدم يادي تر يرو نها وجبري شش هيوا باش اکتر سرکی تراوشی دهات نگوهرتن یعنی شما تخواستن وش تفدم تخواستن لیفگری کی جدی بکی یعنی شما وکو پدا کسی وکو انا کسی تخواستن لیفگری کی جدی بکی لیفگری لسر برنامه خواب بکی لسر میکانیزم خواب بکی لسر گاون دهاتو کاشف کاری بکی یعنی دکارم نه الورد مثلا حتی نه مخابن امسر خوابشن وکو انا کسی مثلا وکو اندامکی انا کسی حتی نه مخابن لفجاري ما ناكري هر ما جاوي خا كور كريا وماشينا ما كونغرا كريدا كونغر تحديات هري مازن هبون جبو توازن حتى دهندري سوري ده ما ناكريم توازن تحديات شو يعني مثلا دي مشكله ما هبو مشكله تمثيل ده انا كسيده ناف برا مناطق كرد ناف برا عفرين كوبانش سير عرفتش نهاتن راست كرن مثلا نها درباري راستنا فان كرياني بيدي جبي كرم باش دفيتميد يا كم تش دفيت خو اكتيف بكي يعني هاي الوقت بحث انا كسي كده انا بحث سبارتيا خب كما يا كم تش انه كام ام قوتي هنا امكانياتي ماتشنا وام شت قارن بكن نه انه كام شوا بكن في عملي بخو بزان ام خو عيار بكن يعني ام يروكو حزب تشقى امكانه ما هي تشقى قدرتها ما هي تش بروجا ما قارن بكن يا دي تر ام ضمن ائتلاف كدنا وكو ماكو سياسه ما ام بجن هر كارك ام بكن ام تندري في انجمانه ردكن اف انجمانها كونغري ونها خلاص بي اف انجمانها چت کاری بکی برج چت کاری بکی چه دینا برچاوی خو چه خاص هزاوی قوتاوی ها يعني ها كونغري ما يفترض اگر هزك هبي او هزجي مجلستا خسته يعني ما كونغرك شكرا ما نكاري ام نقطه اساسي ما مشكله ملت ذهبوا انه اليات اتخاذ قرار بو انه برياردان تشاوري دان كرن بتوافق اكيد كرن كسك كاري تش بريار هبتونه بكي او ما بسري خو مساله تمثيل هبونا برا بارچه كردستان ده سوري ده او جوكي خو ما تشك بهرتن ده شنمي فنكاري تقابل بكي يعني مؤتمرك ما شكرت يوم مؤتمري ده ما يك انجاز كرت ده انه بيشتي صالوني وكي تاجيل او انه والله خيو وما مؤتمري خو كره
توی مؤتمر دجی مهر تشتی خواهد تأجیل کردن دید فالفير إن وقت أم بيجن أمي تشي بامبري تفدمي بكن يعني نبس بامبري تفدمي بامبري قال يا أخويا بامبري رجيمي مبارستنا قال يا أخويا إنه كم تشها يا قوات ما تشها ما تشوا أفاكر يعني حتى إيروش مرات ياخد دي خويا كرن إنه أم ليفجارين كل خواب كن أم قواتي خوابين نسر هفتو أم هذا خوان عسكن أم زعيف بنا خوان عسكن يعني حتى أنها أم قوتني قلوت بيجن قوتني مازن بيجن أم جافي خد كرنو تمشينا يعني إيرو أم سياستي آوا كن جبو إنه أم بيادي بيس كن أم شري بيادي كن شري تذكر أفنى سياسته يعني مخابن إيرو صدي هشتين في سياسة المشان سياسة باشا بيدا رخني مليهنا بارتي كي توليتارة أيديولوجيك كسي قبولناك عسكرية أفتش حمي متفقا بيره بس تقاري بيجي بيدا نكردن تقاري بيجي أو شرفان جبو نتوا ديمقراطي خسرية ديمقراطية وقدن كوستن جبو نابي كرساني قدن كوستن الكوباني هذا كوستن شهيد كاتن يعني بيدا شهيد كاتن الفير يعني تشتن هنا بيست أمن خافجارن جبه دي هالشيء هاجر أم قوات بن أم بكارن خافجارن هذا خالق خوي قواتي بيك بينن تفدم مجبورة جهدار المكتب بينه هيجي أنا كسيد ولا واسبونا خدية تجافن بينجافن باش نافيتنا از باورم حتی کنگر ام لاواز بون بس هیوی که ام هبو کنگر چه به ام پیگش بن وی کنگری ده او هیوی چه کشته یعنی یاد خالی سرکی مدگو گهارتن تشبیه او چه نبون یعنی باش امورن سر كريم فريد جاركدن لشكريا نتشار دكوا خدمت اكيد فيدا ميدا وبراستي پیدی چما لشکری آن چهار جاره کدن در تخولی راستی او هزاوی کیم بوید دخوازوی هزی پر بکه گلک تعدیلی هاتن گلک دورا سدم آوی کی چیه جاره کدن لشکری آن چهار در تخولی دخوازوی دوری خالا بکه باورم ایرو معادله هاتیا گهرتن يعني ایرو نهات لیب نیاری مثلا يعني جمن وکو کس يعني وکو شخص کارم بیجم آزاد کرنا گری سپیده از برنگکی دیتر پیاده و شرای پیاده نرمه یعنی برنگکی ایجابی لید نرمه وقتی تکاری دو پارچه کردستانی نزدیکی دو مناطق کردستانی شف دو قط سوریه تبکی دو چکی گل کی کرنگ بلکه نت پروژه پیاده ده بلکه نت پروژه افتشتهاتی کرن نه پروژه پیاده ده نقطه دیتر یا پی وگری دای سر وید بجم تسا مسئلهش عسکرانه چاری ایرو هف پیمانیک سوری ده چی بویه بلکه اشکرانه هاتیا گوتن ملامحه خو یعنی طیاره امریکی دمشه وبن ويراجي هيزن سر بيادي درباز دبن يعني جريلاي كردن درباز دبن درافت كنه وعرض خاق دكنه مساحتها هاتي فكرن او قدره بشري تنه بكاري حميه كنترول كمشكله يعني كارب تنا خاق از وي باور يدمه ايرو نهاج باوريان بده هجرنا يعني يعني تشتكي هجر نتوي بلند هبا قنجيبا ايرو يعني تفاهماتك هبا نافبرا بياده ده وباشور ده بو اف هزا پشمرگه الفر در باس ور باجبور بكاري تغطيه بكي بهدوره يعني قاعده قال كي ما ظن نقطه مهم سر برسات امام مستا موضوع عسكريان تشاري هيزك سياسي بكي مقبوله جبر ميليشيا كي تشتكي نقوه كي نتوي تشتكي هجر مرجعيه كردي ايرو هبا توافق هبا او یا نچاری کر با بجم خلکی نهلا و نچاری خلکو خوی چوبا بده بجدار با جبر ایرو ته بو از نکارم حرم ترا شربکم باوریات بشکیده اصلا بخم بجم ولا به برز اوجلان از شربکم حتی مرنی بلکی تا او باوریات رضا من بو يعني بس او باري جمتنا نکاری بروید از خود از بروید جان فدایی وقت ناگم هده يعني از بینم اساتمه بکوتکی اسات نور از شرع بكم تندري خودين فالبروي مسائل نچاری دوی دولت حکمرانی تشتكي بكي ستاتو کی قانونی و تشتكي نه یکی سیاسی بكي برز بحثا فاروجا بحثا هيك تكرن غرباسمنا روجا واي كرساني وغراوان لسروي کی چل جمعه يعني باوريان بده قالك اخافتن سر هاتنا كرن بس يعني حتى نهايه تشتغلن تيدا بهتري وانا خدي مسالتين يعني بهتري وانا خدي مسألة يعني إيرو أجر أنا كسي رزامن بو مثلا بتبني كريه قالوا أري أنا كسي تبنيها بيشمرقة قالوا بيشمرقة أو تبني قبول كريه قالوا ناس نما و بيشمرقة شيء بيشمرقة هم تفضان بيشمرقة خورد مش عسكري هات من الفر هاتنا پرورده کرن بن زروانی ده هزك باش بهريما كرساني وگري دايب زروانی دايب جناب سرو وگري داي ولا أوا پشمرگی هاتی شکرن ولا أوا سروکی هرم راه بله
هەگەر ینی سپاز ئەنە کەسێک گوتی ئەو بەسکا وەختێ مۆ بێژێ مۆ تەبەنی دەگەی مۆ حاضریش بێ تەبەنی باش اللي دوانين دژی وان جعلیه سەرکردەیە یەپەکێ یانجی تدەمێ هەریوێ داویێژی وان بە داعشی وەصف کردبوو ینی ئەو ینی تشکی ئەرزانە ینی ئینسانێک ینی وەکن هەمە پێشە ئاخەفتنا خۆشی گوتە ینی ئەو مەژی وهەیە مەژیش بەری 86 ینی ئەو کەسێ بەری دیواری بەرلی مشکنی تو نە ئاپوچی تو نە کوردی تو نە پەکەکەی تو نە کوردی تو نە گەرەلای تو نە کوردی ینی کورد تابۆکریت ناوە ناوبەرە ئەو کەسێ باوەریە سیاست ئاواتین ئەv دەولەتە ئاوا ناکێ و ئەv بەرژەوەندیە نەتەویژی ناپارێزی ئەv مەژی هە مەژیکی پاشکەتیە ینی مەژیکی و باوەڕ دکەم ئەv مەژیە نە خزمەتە کوردایەتیت کە نە حتا خزمەتە پرۆژە و خواب خوا دکە ینی بس نچاو نبارو یعنی او کسی بجه یعنی او کسی شراکتیانجی او کسی بجه داعش یعنی بس زنات هبه یعنی هر او پشمرگه بون او سازیت ده پرورده بوین او سازی بون یا او پشمرگه او دعوای کاری لوا کردن لکوبان شر کردن یعنی او خو رخنا خود کنه پیویس ناکی مورد دواب کی یعنی جبر او گوتنه کی ارزاند بجن به خو ارزاند کنه به نه پیوستی اون پشمرگه روجاوای کردستانی هی اكيد وكاربن جوهرتنا كيد وده شكل سر عرضي اگر هاد بون داكت زاني مسألة هو پشمرگه قوة كلكي لازمه بس هذا اتفاق السر واقعش يعني اف پشمرگه سپاس تماما ما بريز گلك سپاس بريز خالد علي اندامي كوميتي روشكار يا بارتي ديمقراطية كردستان سوريا كويروت مرا بشرف گلك سپاس شوارجي سكت بله تماشاوان هجا سپاس بوجي هر شادو بخطا